Ibarura igice cya 12. Miriyamu na Aroni banegura Musa. Musa yari yararongoye umugore w'umunyakushi. Miriyamu na Aroni barabimunegura. Musa yari umugabo wicisha bugufi kurusha abantu bose bo ku isi. Nyamara Miriyamu na Aroni baravuga bati Ese Uhoraho avugana na Musa wenyine? Ese twebwe ntavugana natwe? Uhoraho arabumva, ahita ahamagara Musa na Aroni na Miriyamu ati nimuze uko muri batatu ku ihema ry'ibonaniro. Basohoka mu nkambi bajyayo. Uhoraho amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baramwegera. Arababwira ati nimwumve neza icyo ngiye kubabwira. Iyo mbatumyeho umuhanuzi, mwimenyeshereza mwibonekerwa kandi nkamuvugishiriza mu nzozi. Ariko siko bimeze ku mugaragu wanjye Musa, mugirira icyizere mu byo namushinze byose. We tuvugana imbona nkubone, mu magambo yumvikana atari amarenga, ndamwereka kambona. None kuki mwahangaye kunegura umugaragu wanjye Musa? Uhoraho arabarakarira arigendera. Cya gicu kivuye ku ihema, Miriyamu asesa amahumane yera de. Aroni abibonye, abwira Musa ati nyakubahwa, twabaye abapfu turacumura, ariko ndakwinginze we kubiduhanira. Dore Miriyamu arasa nk'icyavuse gihwereye cyarabuze uruhande rumwe. Umugirire impuhwe. Nuko Musa atakambira Uhoraho ati Mana, ndakwinginze umukize. Uhoraho aramusubiza ati ese iyo umukobwa aciriwe mu maso na se, ntamara iminsi 7 akozwe n'isoni? Nimusohore Miriyamu mu nkambi, amara iminsi 7 inyuma yayo. Nuko basohora Miriyamu mu nkambi amara iminsi 7 inyuma yayo. Amaze kugaruka, Abisirayeli bakomeza urugendo. Bava i Haseroti bashinga amahema mu butayu bwa Parani.